mau ini sahabat yo ini cinjok yang dalam camtrai ya ini bagani kesam ke bisnis pak kasam ke om hangi atrai om hangi anda ke jang ke kurteng hai ya ke buram nomor ke jingis nai pakai jing shisha ke jang kadai ke jing dorka ke jing play kebangi lala banlum hagri ke por amsu ke jing mut jing pat ke barang snow artian mereka ke berkemen nomor tiga empat baru menenggemet letip jaga jekran bakalang ke jekran ke job dan rei nagalang ke job pun presiden kumang keren syai balam dang yo laga jingtho ke syai lemda ke poi ke notification ke tiga juga nganu pala ban call off ya ke indefinite hunger strike te mene hakapor khadu buji Alayo ya kani ka shiti balapha shanga talk to the president voice of the people party VPP Shillong bagani ka dei ka ka notification ka jingpun bana jang sarkar ngan puli kumni the governor of Meghalaya is pleased to notify an expert committee to review the state reservation policy as notified in resolution PR.222/71/138 dated Shillong the 12th January 1972. The chairperson and members of the committee shall consist of experts in constitutional law, economics, sociology, demographic studies, and religious fields, which shall be notified by the government of Meghalaya. The expert committee shall undertake a review of the state reservation policy by obtaining views from all stakeholders and by conducting field visits to all parts of the state. Kini kedai jimpun mana juga sarkar ba kantung ya kata expert committee kapan kentuk ya kata beliau kebetul ha syabang dari Senshar kebetulan kebetul ha ya subject jaga economics, sociology, demographic studies batiwi kebetul. Kedai kabani nila dawa. Oh, habang inasang benekran ya kini kamat dan sibun di bawah penting dan sibun di bawah bertendu balai siu bargan ulah penki mah ya ke kepala penelan syaga jinggung senam dan ini ikut mengilakukan ilaku ya kini kamat hakimat jingkular keji dan hektik election pledges kejang ke parti bahkan ban review ya ke reservation policy ketika win di mat kibang nilalit show paka Batang yang berdin, ya kaba tuwai patnasi, kislo batalang kaba etan, banikren yang kena mat, kislo kamlan, galilei yang banikren, mengislo kan ayu, pada kajing kersan kajing pi, pada kajing skem jumut jong dipat ba, kasotar mentah kalau mencur bantung, ya kata ke expert committee. Kemudian kajing jok kepeningkong kajing, namlaru dalam depan power. Ya gaji senang ke berkau gaji, ya gini ke nangan gaji, keluar apa review, ya reception policy, mereka jepran kalau ke berpet, kalau ke berkelain, mereka islam ini ke nangan gaji ke yang scam, harus ke berkut, tak harus pengedia, ya gini ke notification. Ini mana kita tahu, kumbang ada Quran, yang kita pakai. Dalam pundak negara yang juga aku menoylam jaga voice of the people party. Namun, bangun mik negara kerjanya tak perlu tak sarkar kena menjur dan review ya reservation policy. Orang ini kedewan di bakar dan bulan kini dalam kampung dan negeri sepanjang po civil hospital kebelang batai kata kejunang cuman jaga kerja kerja dan ini ngalamai Bangasim dengan kesenjam, long kapat long jaga kerja, nganuk sangat tak ada pada sarkar kan menjur. Dan nomor kita ngangit, bang kajing kersan kajing dipatkan, kajing syariat kajing hoble, kalau pelong ini bang ini ya kani kajing job hagani kepor ke pemerintah.